Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela-ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and usubscribe. Namhlanje kwividiyo yethu ngizokhuluma ngomkhokha. Umkhokha-ke siyawugoqa namhlanje, kudlala-ke i-series finale engangivezile ukuthi umkhokha uyaphela-ke ngazo lapha i-28 February bayawugoqa-ke lapha ku-season 2. So indlela-ke ozophela ngayo, abanye-ke ababukeli ngeke beyithande and abanye-ke bazoyithanda. Already-ke njengamanje kunababukeli ababhorekile ukuthi-ke uManzimande ugcineke exolele uMamzobe. So kunezinto-ke lambukeli okumele uzilindele ezokwenzeka-ke lapha kumkhokha njengoba kuphela. So la baveza ukuthi-ke umndeni wakwaMthembu nomndeni wakwaGumede bazohlangana, kuzoba-ke nomsebenzi ukuthi-ke bebuyisane bexolelane. Kuzothi-ke kusanjalo kuzovele-ke kufike isitha abangazivezanga igama and sofika siyimoshe yonke lento abazobe-ke beyenza. Ngidlule ngilapha kwindaba-ke ethinta uNdlovu namalobola akhe kuSibusiso beNosibahle. Laba veza ukuthi-ke amalobola akhe kuSibusiso beNosibahle azohamba kahle, amadoda omkhandla azofika lapha kwaNdlovu. Kodwa-ke kuzothi-ke kusamnandi uNdlovu kuzovele evuke eqinqo, uzobabuza ukuthi-ke bafunani la emzini wakhe. Kuzothuka wonke umuntu ukuthi-ke uNdlovu uvukile and-ke futhi useyakwazi nanokukhuluma. Injalo-ke mbukeli-ke indaba-ke ethinta umkhokha uyaphela-ke impela-ke namhlanje. Yizo-ke nje lezi zinto ezibalulekile okumele uzilindele kona kumkhokha. Ngicela-ke nje mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and-ke usubscribe. Ake ngithi-ke danke, ngiyazi bongela.